Rugiro bwa komwediria wa Meru TV Jumaine ku nitete na mbere boya iri tariki 11 mweri wa Novemba mwaka 2025 betikiria mkwate weni kirinteto cia Meru TV ogoro betawa tirimbabu na monelia wa madhidhio ni Paul Ngujiri. Tukiambiria nteto cietu abunge bonde 10 kuma kaunti ya Meru ni bawete Meru etita roterero riani na thirikari hendu baita na mbere kwa tambaro thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki. Koloki abunge baiba uresia Meru gukureka kuthia taruo rwa siasa cia roterero riani na thirikari hendu bolele nguira thirikari hiritete. Mwandikwezo wa nteto kuma Meru ya Tianya Adams Muturia wa Thirinja katuambiriri na riboti. Ni abunge bonde 10 kuma kaunti ya Meru barabara watukanini mubunge weshombo ikachikanisi timpuru aburi kirimo cha maneno atongore mwanya kumaonde kiguchwa. Abunge baba kiari baonekani che kuringira Rais William Samoei Ruto ndebena Kithure Kindiki arabarombe cha karibawe itana mbere kumba kwethira bakota thirika William Samoei Ruto mbaru hii BBI timu Meru thirikari ni waka barabara kuote ate kwa leo thirikari ni kuibia skuru uteta mbele jengo ya utuku thirikari ni waka KMTC ndiko ya nitobidi vyote ni weka stima ni kuida hii BBI timu Meru kenda tu haikuwa wata bakura na kajiaga maanzo bamwe CHPs ndo bakunga yewi flagship mwe ya mheshimiwa William Samoei Ruto kato wala CHPs kare na ando kote kuwekera kanyamogi mukoni kanyamoga ukayuma na kethirikari ko na bantu toliuga bando tugeka nambere kubwarenge muntu wangu genjaga ira CHPs bagwita wala atagare na alipo miangaile alabo nyeyetu alabo aida lakini ni wale kitu kingine ni mama yumo tonto mwaka ni mwake para wale kunate de kutidwa emulika ni alile dai na kwenda basis yetu wako ilwa yao tuna asas sio kama mikidoni ilwa yao tuna huduma center hiyo kama mikidoni ilwa yao tuna apps tunate na apps mikidoni na yoga yao na kamera wao ilwa yao tuna KMTC University ewa mabene ya kayambara mwangeni na kilomuti ilwa yao tuna pesa ya kaiga ila professor Baraka Kojo no ya kaiga ilwa yao tuna market ya 3.320 million ilwa yao tuna market ya mulika ya kumukingwe ya 8 million ilwa yao market ya kumati ni akumukingwe kama ndatenda Nguruki atongore baba wete baziti gere Kithure Kindiki omba kwithira gichuno gitike weke munini wa rais kiri Kithure tutite baite bageta na mbere kumba kwithira bemukaria na Meru community sio mtu mmoja na sisi hatutaki karata tunajua kwamba mheshimiwa William Ruto alituangalia ndizo moja akasema kwamba Meru haina kupata uongozi akampatia Kithure Kindiki kama naibu rais ndipo sisi tunasema kwamba tuko na imani na serikali ya mheshimiwa William Samoei Ruto kwa narua nguvu titi yae nguvu abakochi ya motoni bwako barabara tirani tia toni bwako interview ndio antubetu yuma thirikari-ine kana yuma kirupinzani ni thirikari-ine kana upinzani ibu gwetikia mporo wa buri mheshimiwa bena William Ruto na Kithure Kindiki na babu ibu gwetikia thirikari ibu gwetikia thirikari oli ni ndio inarudania thirikari kwa hiyo kenya mwende to ingicha kama mpura bumenyaga kwenda kubulita thirikari Kuba to Meru kuroba mawele bi mwana hii president we are mature enough we can do our things on our own Bwana Yesu asifiwe na ndipo mwana nya president atotambua Meru tunenga deputy president prime assistant wawe na utotambua na kama yako ibao na tutotambua kikatu tutambue
tumebao tumewaitu kiongo tuteko kubariki kinyati to kula kulie na itara Mount Kenya East corona pesa papa na Mount Kenya East yole mporo bukuti area ni mtu hicho kubia obo ndo mtu mio kubia dawe grajoje nongea maendeleo lakini msitiania kwa wote atoka tu toma budongo wa scratch mbage scratch jua William Ruto mtoto wa Mungu na tutarajia kinga tumotoa na babu wote kuone bono ki ute mtu kutierwa babu wote bratwa tuta Professor Kithure Kindiki ni wetu na tubanduki na we are not negotiating sasa na bwata kanya geto kuthikira twatu tuthikira pejere aja mekidori bena rungu na meshinka paura wetu lakini neba kwenda kule chetu Uthia bura bunge ba ibonekanite kuringira ndebe kya makano peo ba kiromba rombite mwanya kumba kwitha yukume kya meneke na tega amagambo ya makano peo ikya magetu ikero mugere kya magambo kama hapo kama ndio msingira rai ikira national party Nondo balik na country na malala. Ogiama na Mombasa. Ko jamaa yetu la national party. Mugawa na mmoja na kwa na ito kwa election iko yei ito karani ito kwa zote. Tuagiza kama yetu kinabunge bakwana bameru na kenye wingi. Mungu atotelia. Na atotelia ndito kuitotelia. Toko na bunge bodi toko la vita sibadilisa kuna miliki ya bunge bangi kiama vipi anopeo kiama kiae bagwe ndio na hapo ina kamsemo kidogo shetani ashindo pate linda zibagetwa Kenya mzima mheshimiwa Mburu aroka au ukire ale pate linda na pate linda zibaka imono kangeru pate linda muje bagana to Mburu ole aruje na ndio kireni kiama kikinya Nondo tuwagekera inya mimi mbele naona ikiwa sawa sawa. Harambe nopeo bado mbono harambe nopeo harambe nopeo umtende na mto nopeo tena ndio ngeke nopeo nyambo wa koi nopeo nyambo wa kana nopeo nyambo wewe nopeo Kiripoti ya Meru TV kumatia nembe chanda mzimuturia Wathirinja Wanteto Adams Muturia Wathirinja nonto bwalibotu ranjira inkinyaniru na tutanambere na ntito sietu thirikari ya kaunti ya Meru twarini ndawa cia milioni 50 ni mugatanta itandatu kiri sibitari mwanya cia kaunti ya Meru. Thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Mutuma Twethinge nongelete budget ya ugima bwa mwili kuma milioni 223 gatanta inyanya mwanka milioni 300 nikenda kutira ugima bwa mwili bukwagira ha kaunti ya Meru. Mwandiki wetu Wanteto Mutugi Wakiambi na kulikithia. Thirikari ya kaunti ya Meru narwa nirekerete ndawa cia mwonaju nguruki ya shiringi milioni 60 kuma kiri kambuni ya Kemsa na Medi mutaratara jo gutongeretwo ni munini wa gavana Linda Kiome wa mwena waziri wa ugima bwa mwiri ndagitari Dennis Mugambi kiume kimwa kinyume ya kurekeria ndawa ingi cia mwonaju wa shiringi milioni 59 ndawa ijiri wiki regero gukinya kiri dispensary station ya kaunti ya Meru Tumekia thira last week itware aja tukieja na ndawa twena mheshimiwa deputy governor na ndawa itwa flag layoff ndawa cia nkuruki 50 million na ndawa ichete chibitari ira tuga chibitari cha level 4 na chibitari level 5 chibitari 16 ndene Meru County na Arua kairi njumaine na Arua tomba kureta ndawa ingi nkuruki milioni 68 kana 68 iria nacho ndawa ici kethwa chigita machibitari jetu jare jetwa dispensary na health center na machibitari jau machibitari 213 na ndawa ici turenda ikinyira mwananchi wonde na ari ori kwete sibitari uria wajitwe na gukethira kwina ndawa
tutethra kuma narwa gweta mbere tukethra twekirete ndawa sibitari. Budget chetu ni kurungamira ndawa na tuka make sure ndawa ibite thairo ikigituka niyo untu atongere baba baritete mukana kiria bitha ba ugima bwa mwiri iguru ria makarika ja kwendia ndawa kagita cia kinya kiri macibitari bakiuga thirikari ya kaunti ya Meru ni ambirite mutaratara jwa kuthingatira ndawa iji gukurukira mitandao. Tafadhali itwethirwe twi accountable kana tukaria ndawa iji kena ndawa iji ciumba gutethia muntu ura winturene mwaji ura winturene tutikwenda kuigwa cases cia ndawa ikiura kana cases cia ndawa itikumba gukinyira mwananchi. Kiariti bangu giba thirikari tafadhali ndawa iji ciaje cia kinya sibitari ikauma sibitari itinengero kia antu bara babwirete kwithirwa bakinenkairo ndawa iji. Thirikari yetu ni kuthithia digitization kana ni kuthithia mutandao jwa ndawa thairia mwaji ata sibitari aketherwa record ciawe igikawa ndene mutandao itwekete infrastructure ya kungana ke sibitari chetu chionde 229 chionde ikenda mwaji ata sibitari ke point ya service yonde akethra ena record yewe. Ni aranda gitare Mugambe ugite thirikari ya kaunti ya Meru ni iritanirite kiri kwagirithia ugima bwa mwiri kiri mwingi kigina kia ndawa ikiongereka gukinyira milioni 600 kiri mwaka juju wa thirikari. Mwaka juju wake itumbite kwithirwa tugikaira nkurukia milioni 600 ciara kethoro ja kugura ndawa na giki kyo kiumia kia biri kira tombe kuthwana ndi tuko distribute ndawa ibukumea mwaka juju wa thira financial hii tombete kunenganira ndawa cia nkurukia milioni 623 na ndi turokereria budget yu mwaka milioni 603 kira tukwenda kuga ndawa iji igagukinyira mwaka nturene ari ori mwaka dispensary yu nturene kira nkwenda kuria wananchi ni ati gukeji kuthwa ugwe nombi ukiuga hospitali tena ndawa tafadhali ndi dispensary yaku kwambiria ruju jonto ndawa iji kethwa chigo gukinyira. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Mutugi wa Kiambi na mbunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Karambu Kaileme barina aliongere kiri mutuma kiri mene simbiyo nteresi anjotene wandini ya ruiru rwareresi mbunge kia bore aragunire ya memba na mbesa cia kwambirire murandi jorithi bwangu kuni kenda bakomba kutiokeria nibasokete nkazo semonya na kuwa bayeta na mbere kwa tambaru Kaileme nkuluki kiri ndiunga Kaileme na yanile scholarship kiri muritwa umitenja itiosiomba mwandiki wetu wa Nteto mwende wa laibuni nowe nasio. Hii ni mpena kemi kiri mbunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kaileme arako liongerete gikundi kia mutuma kiri mene CBO na nikendo abatethia na kigina kira kia abatethia kwambiriria mirandi ya witi na mbere ya ikundi ki cheki ene ngiri 150,000 Woni kwangaratania muno Kimeru gichoiri yani rajoroketwe nkira wa inkuga ngiri 100 ndenda igana ndenda kuga ngiri 100 kwa urandere ngiri 150 na yote yumwisho. Thank you so much. Bakiaria memba ba gikundi ki bari wa Kaileme ni wa mutongeria wa mbere ukinye kundine kino batethia unto bakua baeta na mbere omo watambaru bona na kinya kukaura kana kukara Kirimene simbiyo narua ndino kujibwa Kairone Wirigiro CBO ndino kujibwa Kendi Kabutu K CBO ndino kujibwa Mugae people with disability na ndino kujibwa Kamutune Muchiongai iria mheshimiwa ombete gutethia mantu neja na itu kuigwa ga nuntu mbecha iu ugachitara ciothe ndene rwiriro rera mwankira thai ugejotara mbecha iu kuma riria mheshimiwa atonyere pawene. Sasa sawa kuma riria mheshimiwa atonyere pawene
na mwanka wa kinyete no mbita kumabelaizi ngorokia shilingi milioni 1 ruriro rera uria kuija kiriba abwe nkenderea kuga tukwirega bukagita atia utera nkatho cia twigwita tumwire ibwega tamwire ni ekue mbere no kuija ariku nandi gatwina nganja na mtoro ande antu au no mwanka tutegere bwana nandi tukarato kwendeta twinza na kinya 2027 tukaugo omoni ani mama safi kama oku Kailemia na thithitie karikara kiao na kuyukia kana kamwe kara kaumite njete uchumba na kuaka watambaru na njira yo karira bisi untu buringithitie antu bagikundi kibu nene ngakajokia na unbitanguge na scholarship mbona ndanekera mtu mbasiri ngirira na kwa ngiri 10 kainya 30 rimwe utuwe amutethia untu bukuwa ndio tweta public participation ndio kuyukia mwana bwingo bwambira jokia ente kajokia wa sonko kao ndomithie na bate na thina nontu gukambithira obisi ndomba kumenya no ukatwo unde na 700 ama gafu ekora mwana tu ni thera na mwisho na ndenkajukiria wangi mukuru kwa na menyere orankari kwa una ntethairia muno na kurira fisi ana bamwe barabara meri na ikiate mjogo nteko jokeria mami nyari mos kumi kawari anjokio bete na inya nyomba muthomithie no ntu wokeja kurimia nawe na inya mheshimiwa kauga kana kau au mbira kinyao oaja tugagekira ki scholarship kenda kathoma na kathiria na kuigorokono ria chamania athithia buria na igwa ni thithia uria kia butagwirirwo ntubu tupudio ntu bata muno kana kau tuyukiria twacumiritie muno na ugachangira jojo ningwetika mantu ageta bwega kiripotera Meru TV kuma Ruiriro rera bore mbeta wa mwende walaiboni. Siasa cia tutam kuwatambaru Rais William Ruto na munini owe Kithure Kindiki amwana komeneria rutereriani na thirikari ni wete mwanki musemani oneyo sibo munini osibo na kuruba ntora ntere kana wodine ya kanuni sio mbunge kia Igembe South itongoretu ni mbunge wa sio mbunge kiu John Paul Mwirigi mbunge Mpuraburi na amwana mukaririti wa bunge Mugambi Lidikiri walikwetu wanteto kuma video ya Igembe mukiro nkonja no inasio wimba kureku ulingana kwera mbenetiada uriterite lakini yangu ndangwe uningwa project hiyo ibonatala project ya billions of money billions zero kuongetala iluma kuma ke President William Ruto ni musemanio thithikite nterese kanuni Igembe South yura yutongoretu ni mubunge wa Nterino John Paul Mwirigi awetwe ni Mpuraburi Mugambire Ndekere amwe na atongoria bangi Kathumba musemanio masibo amwe na nini ba masibo na ende siasa cia tutam sionekana kuwata mwanki William Ruto naye we tutam ende akaya wa tutam penda Kithure Kindiki na wewe no Kithure Kindiki ni long term ikugathigeta mwewe ejere Ruto 2032 tumuringire kura ila isi Kenya ndina Unduma Center yajirirwa mwari gwena nithirite ngui ndina modern market ya Thero niraura turangire na milioni 50 na igiri twina sub county ya Kachi ile yao milioni 50 bwana Yesu asifiwe uthia mwana ndairora boya na wenda kwirwa arore ni kuota kenda boya kumiona ndene mawa twina another sub county ni kuota ya milioni 43 na president na tunekirete mbeja milioni 30 cia kuma gwithigithiriria arora twanjiririe bwana Yesu asifiwe these two sub counties bwana that sub county twanekerwe ni mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki kwa mimi niko na imani serikali ya William Samoei Ruto wakiwa na Kithure Kindiki kwa sababu ile kazi ambayo wamefanya katika Igembe South wameungana na mheshimiwa Igembe South wamefanya pamoja. Tushike mkono yule ambaye anaona anatushika sisi. Yeye nani? Ni William Samoei. Tutashika William Samoei Ruto 2027 ndio mambo yetu pange vizuri. Profesa Kithure Kindiki awe rais 2032.
Oriu bakiari nibonekete muno kumeneria ruterero riani na thirikari wabo bateta yari kuthiatira ruterero na ende niboya bawate mutongoria wa Nthiguru Nweri Ruto mbaru amwe na munini oke kithure kindiki na jojo na story bukoewa chuchuchu otuku ati bukeero kithirikari ejite yabutije kenjare ati bwe gitikienu ni namba 7 yani bwe namba 7 kile upinzani no enjo ni poa bwe raudu kile thirikari William Ruto tuwe namba 2 no namba 1 William Ruto namba 2 ni Professor Kithure kaiba kukurenda na ara tuwe namba 7 kile upinzani kaina tuwe namba 2 kile thirikari so baraba kuitekelea thirikari William Ruto ni tuta tuone kwa mkono tuone kwa mkono tuone kwa mkono tuone kwa mkono bantu bange bagera nao babonelie burora President William Ruto atekubwa no tumuntu rati na majukumu no tebio awetua wanaweza sifiwe muntu tebia wetua otebwa atekwera ele babu batekewe meta kwa munyoro batekewe meta kwa munyoro kia weta kwa munyoro ni mumba kwa ngirenda kuma nao batekewe meta nao wanaweza sifiwe no tukikuzana wananchi babo bako lembi kule na ndio mubura mtongole wote muburano ndio kiredio umudurano ndio mapi kwa maendeleo Kuuza chama yako hapa ni kama kuuza nguruwe Saudi Arabia. Na umweleze kia kwamba huyo mtu ambaye umempatia chama katika Meru, umempa chama, William Ruto alimpa chama akiwa na matano, akapewa kwa CS wa Mgacha. Number 1 zawadi tuliopewa ni ndawa ya kuharibu mboga, ndawa ya kuharibu miraa. Ndio kanza imekuwa mingi katika area yetu kwa sababu yake. Akapewa fertilizer, akapewa mawe, ana fertilizer na evidence iko. Sisi watu tupelekazani na tupembelezi, kuna mteremko, tupembelezi kipanda na hiyo mmerokuwa ainokuwa na hilo mbele chama matuta ati nini tokaleta mtu banda sianze huyu mwili angekuwa na mtu wa tumbo, huyu mwili angekuwa na mtu wa tumbo angalaje headquarters pale angekuwa tumbo yake, ni kweli? Lakini kwa sababu sio mtu wa tumbo nimekuja hapa oronga anenkero hapana bali bekere jodo arega jodo boto kono mpuna kalia mwazi wa mwana aliyo na kwa mwenye manega message ya kwamba Garon tikomba onte komba kiande wete na ndo mtu aliabote ndenga dala za mkoro ndenga umelente ndenga dala hapa ndenga kadema naambia Gachagua wewe ni mono milioni sasa ni 2 tu nimefungwa na nyayo nimeteswa na nyayo hakuna kitu sijapata kwa hivyo mimi kuna historia walipata kiti ya MP miaka 5 Mungu akabariki wewe ukapata naibu wa rais ukashindwa kuchunga ukajiona kama umefika au kufika mahali. Ukitaka mambo mazuri ndio tukuelezee, lakini mambo matuzi kutuzi rahisi kila wakati kachongo, kila wakati mwizi, kila nini. Nani mwizi kushinda wewe ambaye umerithi mali ya ndugu yako? Nani mwizi, nani mkora kama wewe? Historia ya bibi Matiba tuko na history bila nifanyia, tuko na history ya Mondo bila nifanyia kwa ndio Eronde na chama cha mwisha Saudi Gembe Saudi shetani ashinde, hakuna pale mnaenda semeni ya Eronde ashindwe. Nitwe na muthia kiri abunge ba mbera mwego ala mbera kwa mwego akinya mutindi balinga mpe mutindi onunga to kwanika kora to kwa manukato boni sisi wa mezo tumeamuka, sisi wa mezo tumeamuka, mumeamuka Wamero wameamuka wakati ndio huu.
Hata kama ni kiapo tutakula kiapo. Sisi wa Meru tuna demand haki yetu. We are demanding our right. Hii watu yetu hapa mlima pande ile nyingine. Tulisupport Jomo Kenyatta. Tukasupport Kibaki. Tukasupport Uhuru. Sasa wakati tumeambiwa yetu iko karibu, ndio sasa wanatuambia twende Kisii. Huyo mwingine amekuja. Ruto must go. Ndio watu distract, watu tuwe kwa barabara. Ronde na chama cha Arusha Saudi Gembe Saudi, shetani ashindwe. Hakuna pale mnaenda. Semeni Ronde ashindwe. Kiripotera Meru TV kuma kanuni Gembe South beta Mukiri Onkonja. Na riboti ya Mukiri Onkonja ni etu akanyika konoka weta koraya nsokerete na Nteto Kiluki. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ogeni twana twatwe ijene ubakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro ke motorere na kinyagi o Kristo kwambere ntariki ya 10 cia mweri jwa 11 mwaka jo ni mutaratara jure jugeta na mbere kwa gita kabiume biere chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujana karai sabuni tissue murengeti bedsheet karamu na yuku spirit, towel, slippers, kinyanza, na pia ijirichi ya gloves. Muchiari, ukarira mwana wa kungiri tantatu wake na bakajo kukuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega. Kumenya manto nkaruki turingirethi mongo kurukira namba iji 0725-977-114 kana 0791-575-600 kana 0705-518-000. Rete mwana wakune wagakuru na njera chekena. Mulaidiri no tubaita na mbere kurumira Nteto cia Meru TV na tuta na mbere na Nteto cia tuntuku ya rware kamiti ya ugima bwa mwiri kaunti ni ya Tharaka Nithi ni babwithiri musemani wa ndine ya mukothi manikenda kuswira ntaira wagi bwandawa kirima sibitari ndene ya kaunti akiaria Njeru Ing'ara nurani MC wa Igamba Ng'ombe na gweteni kubatire kwithira kuri na mutaratara yumwe yotira kuri na ndawa kirima sibitari nkuluki na amenerete bunene ngavana Muthomi Njuki na urani mukaririete kiri kamiti ya mantu yakonie ugima bwa mwiri nontu bwa sibitari cia kaunti yawe watia ndawa. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na wikira kirore.
Tigo ya munde kamete ya gemanta maguma ba mwere ne rode ta kigamano ya kuruta maoni kana public participation deni awandi ya mukodi mang koni manta mama bango wa mwanka wangire chere mirongo ene itano mantoni maguma ba mwere mochamani jo bangane to ne kamete ya manta maguma ba mwere kaunti ya Tharaka Nithi jore njaro ingare msio wandi ya gama ng'ombe oboga kamete no biro ino ne kuregulate masibitari makamberia kwithirwa mena committee mbejiri kuonekana igatumikaga sibitari-ini na itwachokia twaria raisi bado sibitari nyingi ri kwa customer ile customer no tugutie ndawa koguo na mutariite no kwandikirwo ikazi bure ende biro ine yakuruka oneka ria gutumira boya thirikari ino iriku igatumira thirikari ira cingi kaya itetherie masibitari metu antu batiye kuthi kuntu kuraya ugethera mtu mete kia muruki mathiete sibitari marimanti na ile hali kwina sibitari kia muruki ma kita na ndawa ukathiu kethera sibitari ya Karwamba sibitari ira itiena ndawa na ntubaba thiete sibitari inu na ntubata bana ukethagira mweri ukutira na bayatanete tubana lakini ibura gutena ndawa biro ino no etetherie ndawa inu kathungira masibitari ugatwekende kila mali ukethwa kwina ndawa na boroki kwina ndawa no umbese ikethwa ikioneka cia thirikari no ntu level 4 level 2 and 3 antu batie tukuliba ndawa ithirikari yagitukubalibira thurusha biro ino ire sheria antu bakamenya kuthingateria wana MCS bakabeta kuthingateria na no ntu sheria tikethenda kairo muntu umwe wana assumia kare ya kuruta wira bubu batie this time thirikari ire kaya karumbo ya biro ino igatetheria antu Tharaka Nithi county kwithirwa bakiona ndawa masibitari na agumici na araba umete kunde aga karengara likidete korena batakira sibitari Tharaka Nithi kwithirwa ire na ndawa no ntonga bana wa county no Nesmas Muthomi Njoki athiritwo ari mukarerigete wogi baba mwiri it is very unfortunate no ntu Tharaka Nithi county they no gutie sibitari thawe na ndawa na chuka general na marimanto na magutuni na kibinga ana kibunga gutie bantu gwithawa kwina ndawa no ntu ne thirikari ya Tharaka Nithi county itakiatigaririo gibo wa mwiri na kwagi thoni muno na ikuigua kwina thirane muno ntu ngabano etwara twire ari chairman wa health lakini buti thina nuntu ni ignorance no akaya arekeru chionde kira gikarika gutie ndawa chitha wa sibitari na ikyo kitumi kuona ngabana Njoki akenda kuigira madaktari kibanga tagwenda wirano tagwenda kwa guntu baira ndawa na nurongo gutie ndawa chitha wa sibitari in fact department ya health ni guntu kuma gutiganiritwe muno madaktari mama gupromotwa ki baba ketha mtu epromotwa ura mukuru akatigwa ungiaga promotwa ki njeru wetu uga Karomba na tukiharagiria biro eno wana enkurukanete enkuruku no engaba no riku natie kutawira kiwe natikire madaktari wira wao barute wira wao kogu kila mtu naruta wira ro batie daktari rute wira wao antu bonte barute wira ngaba na rute wira wake kogu ketha tugutetha nyutienda wachira wa sibitari gengara kiuga mbere na kaya gokoroke gateithia nene county ya Tharaka Nithi na tithino gake kinyamia nke kaya nuntu biro no ngunta tare ogo kana tare o mere sheria withawire ogo wanrera muntu akwendia njobi kinyume na menyaga no kiwa timo gwate no agwato nuntu kwina sheria kogu biro ene kethe rugamirite mantu mega muno neno nkenda kuthingatira ndi sinete kethe na raisi kumenya atiri mbeca cia sibitari fulani ya kuria kunenkanirwo iki na cia nenkanirwo igie kutawira nuntu bwaki nuntu inu ithagirwo iketherwo ri oversight iketherwo kumiki oversight mwena ni well very easy nuntu mbeca ikethera na gwa sibitari ne agatumira mbeca ira at the source mbeca bakethwa bakurugura account yao mbeca ira cio ndi kwethera niwara ni ira bagatumirwa na irikari bwisha cio ndi kethwa ira account ni ya sibitari ira management ne kathie karuta igakarande kwanza ikabanga expenditure paka mimbi be akadi kugura kenda batumikira sibitari kuringa we bati koguo ni ketherwe kumana kuri county government director nuntu kethwa kwina committee wanoke gwi in charge wa committee no chothe ke wali CEO atigwe na power nuntu ina masignatories na ntubange baba ketho bakirani sibitari kogu sibitari nyamwira biro eno igatetheria na inya muno Tharaka Nithi county government magechiga muga kya Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Mwanyandagara waiguna nonto baribotu na njira inkinyaniru tutana mbere na webatiri mwene misheni ya mitungu Francis Gashiata akiari na methe ya nteto ya Meru TV na ulitie akari anto bawendi buboya hamwana atongori kubatethia kana kumutethia kumenyera ana baramenya ira Bashalom odine ya kiago kirisio mbunge kia Central Imenti kulukina uleti ngavana mutuma kuambiriria mubango ya kumenyera ana bara batina misi arawete skurwe irina ana nkulukia manayana ya 50 na niba kwenda utethio mandiki wetu wa nteto GF Gituma no ina riboti
nawe Batiri mwene misheni ya Mitungu Batiri Francis Kashiata akiaria na metha ya nteto ya Miru TV nori tiakari antu bao endibo bwega wamwe na atongeire bagi siasa gwita na mbere kumwanjara ya utethio nikenda geta na mbere kumenyera na nkurukie 150 kirinja yawe ya Sharomu. Yani menya number 1 anatababa bakaria bakanywa na kwe well wishes baba tutetheragia ta asungu ba tutetheragia lakini kumagaida covid mantu yo mbeto sensia mono kutu tukona mono kuma kaja lakini mburagia magita onde thirikari yetu eji etongere twene mheshimiwa rais wetu watu enete mono na fakte mantu yana mono gututetheria batu twina nkore ya utetheria na tababa no atutetheria tu batetheria na njire ambi kinya iriaki na njire ambi kinya sivitari akitasha ikuo mantu irio baga tutetheria no tutane ande idongwe kweje ngwe kwane a kuritana antu kanisene lakini no tunamwathi na mbete ingweje na ingubotetheria diga ngotetheria na baba ntetheria kentetheria na baba Nkuruki mutongeria ujo no ritie gavana karirite gitika gita gaka Reverend Mutumanto Ithinkia kuendereithia murandi bambiri tie thirikari nekreito murungi jo gutara na batina nja ciao na kinya bara bethirite bakirandaranda mitaene county government ibo baina muno na baba nini ngacokira ngatho mheshimiwa kreito murungi actually under program with him na program eta bubwega the program was kumenya town cia Meru utira na baba city families na mheshimiwa kreito twathithie bubwega twayukia ngua na magana jairi thirikari leo sensia mtu akathwania akaomba wenka it's impossible na athire nkure kinya mheshimiwa twine raiji kidamba gutebe itwariti no mantu jana baba kana mantu jana buga afakte thirikari negwe otherwise things are very difficult mantu yo muno kiriana no thirikari je minya mwana mbe atekura mwana atibuga gara ne bakona timana utetheria mbuga ana ntekumenya lakini murungu no abatethia tutetheria na baba nara kirikiria Batiri ujo akuga thina inene bethirite bagikurukira nebia kuria nguo cia gwikira na kinya nkuruki thina ya ugima bwa mwiri tuna primary tuna junior tuna high school na hii polytechnic tunaona hapa ni watoto takriban 450 awa 450 ni yule mtoto ana mahali anawesaita nyumbani si ati hawana mama, si ati hawana baba, si ati hana lakini labda ni baba alimfanya mama mzazi pale, yani familia zile ambazo zimelemewa kiasi. Changamoto ni moja, hospitali. Najua kwa saa hii tu nasema ninashukuru Mungu kwa sababu nikienda pale kama Chadia pale, nikienda Sentoso hapa, nikienda Ngobo hapa, wananiambia father watoto wako sawa. Naenda hospitali wananipia yani wakuji ama daktari wanakuja hapa. Lakini kwa sababu nina connection. Na kama sina hiyo connection nitafanya nini? Itakuwa ngumu. Lakini kuna hii mpango wa SHA labda utapiki tusaidia watoto. Na nyingine ni chakula. Hawa wanakula my friend. Wanakula hawa. Lakini sasa hii chakula kidogo kidogo ukija hata nyinyi wa marafiki zangu wa media sio kuchukua media tuleteni kitu hata nyinyi. Nkiripotera Miru TV Mbita Jeff Wagitumam Wea Jeff Wagitumam nori mbura itita na mbere kura ntere mwanya kuri na ntere imwe itikura buru na bari no bwa bakurumirwa ni mparanende akariba igembe ni bari tite maoni bura bomba kuitethia na twetununu turatu kuoneka nkuluki ni bakuromba thirikari kubenjira ithima molikitu wantito kuma midio ya igembe murithi waba no tuthuranirite riboti mbura nitite kunia antu babati kwitha thai bakabwithia ba form kithima ndams ba gandui sio bagenda itaru ukamibwa ya kenda ba ruru mbo batethia aje thai ndikitha mbure kari itarira taurare to mwanganto baibange bamena ta bakaria dia beterete mbure batieterete kenda batike kuinyirike itare njereira bomba kutumira kitha mbura ya zama babati weka mbura na matangi na thai
kinya bara batena matangi babati uchomia bagedo baina matangi at least nonto rira kwara ikuda kwena short njeroi kuiba bati kuikabira njira cionthe the urambure kaura kenda beka roi na wingi kenda bomba nonto roi kuo na roi kuo mudongo wa water is life kuiba bati weka matangi na ku preserve where possible when the rain is enough nonto kwetho kwena shortage ora weather forecast bagua goma advice ya tere ibabwiri kwethro bena itanki baka storoi nonto kukara na antu aburi usiomya mtu asiomya akongela inye tangi kinya kwake musike enda kutwika ufunguku kwa roho buketho abuniani na woni orankua ankua yani itarira ambura atura to buigwa thithiri ituretero matangi thirikari kana MP yetu ikenda tuonora tukulinda mantu aro ikenda tutikare thinera kitu granki kwa ndiweza Kenya barabe no weso ibombe kuritangi ndu na kwina batomba kuritangi kire rutere rwa kupurisa buru kinya ntoko na tokona thina rwa kinya kurema kwina buru rwete kwa ukia no kona ntole murakura mera nina mane nekenja nthi ndo iriki ya kuomba kwenjera kitanki amwe yani kwamba kwenjera ntu tugenda kwa manto ya county government yomba kwenja kilina ntu amuka tiga ndo ciondera sinama siomba kwa preserves nonto thirikari na nyomba tuma milioni za pesa ikomba kura anto nando na mera yana manamera yetana mera na ina maro ro romba kwa kura nyamunda eka ka point bepte do ka preserve na ro romba kuthari kombo usab wondi kinyithano kanithanda to orimwe anto burenete kura nonto kwata kura no kware na inya abati kweta bonge bakaura mata bakambiro build dams different places lafu bakajaza mnima roe kuo onto no kwara twata bakasiro so tumira kana no bore matangi amanenda njira cionthe o muntu atangi yake bakajaza ndoe kuo bange nabo batabaki andamete different places ivo kenda bomba kutabonge ndo mano ndo so tumira nakukara onto nakukara ndo binge bakara thina sana kwa siroi onto tukwanya bange onto bandanje mutu ati o batu batirete thina wa siroi ni matangi bakura babekira roe kenda bomba kuonda bomba kulia maisha mea utomba kulia tena roe nto nyeba ngibo kunjira jiri nyingi muno nto bawasiroe for example nonta raina kwetu ni mbona nto bakura matangi kama nene alita ngiri nambi na nonta dai technology ni advanced kuna matangi ya kiratasi no kiratasi kana loni weta ke kabudho ke kawambia mo kabudhiria nto tambarari kika wati roe no ru preserve roe kirunya ndawa rukia kuyotumiro bandae nange ro tandiro mugwa irugwetheru andramu ruka watu amuru kariererwa na rukia wikiro ndawa ro atumika mbere itwenjiro mbao isietekerwe mbao twela sion torena sionde alafu tutweno wezo bo matangi miranera omire akuna kitu kingi na riboti netu kira katanta kiri nteto sietu goroboru arinka dusia mwanya kiri barabonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoronga kwendera ugorobo thongi buyuri ni dharu mube murungu mwenenya bitawatiri mbabu na mwananilia wa mathithio ni Paul Ngujiri.